inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri radio Isango Star 91.5 no kuri wa3.isangostar.rw. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ujya utekereza ko hari igihe iterambere rizagera ku rwego rushimishije akazi kenshi mu isi kakaba gakorwa n'amarobo? Bijya bikubaho gutekereza ko hari igihe hazaza amarobo ashoboye gukora akazi ukora ka buri munsi, bikaba ngombwa ko umukoresha wawe agusezerera maze akazi kawe kagahama amashini akora imirimo nk'iy'abantu? Icyumvikana ni uko iki gihe nikigera umukoresha wawe atazatinda kugusezerera, kuko uyu munsi ibihugu bikoresha amarobo bitanga ubuhamya bw'uko irobo imwe ikora akazi k'abantu 70. Irobo ishobora gukora imirimo 15 icyarimwe. Irobo ntisaba ikiruhuko kandi ntigira amasaha yo guhagarika akazi. Ntisaba umushahara, ikindi kandi ntabwo isaba ubwishingizi bw'ubuzima. Uyu munsi ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa, Korea n'Ubuyapani bikoresha amarobo menshi mu nganda zabyo. Ubuyapani bwo busa n'ubwabaye igihugu cy'amarobo kuko bafite n'amarobo arera abana, ndetse umuturage wo mu Buyapani uyu munsi ashobora kwigurira irobo yo kujya atuma ku isoko. Uyu munsi muri Hong Kong, ikigo gikora iby'ishoramari cyitwa Deep Knowledge Venture kiyoborwa n'irobo yitwa Vital. Abategetsi muri ibi bihugu bemeza ko amarobo ataje gutwara akazi k'abantu, ahubwo yaje gufatanya nabo mu kazi. Ariko abayobora amasendika arengera abakozi bo bavuga ibitandukanye n'ibi. Bagaragaza ko amarobo aje kudutwara akazi kacu tukisanga mu mihanda, abakoresha bacu basigaye bakoresha izi mashini zazanywe n'iterambere. Birasa naho umukozi wo mu bihe bizaza yamaze kuboneka adakoze ikizamini cy'akazi, adasabwa uburambe, atanasinya amasezerano y'akazi. Ushobora kunyandikira igitekerezo kuri iki kiganiro kuri page ya Facebook yitwa Isango Sobanukirwa. Ndi kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ijambo robo ryahimbwe n'umwanditsi Karel Capek. Ni ijambo riri mu rurimi rw'abanyaceke risobanuye esclave, umucakara. Hashize imyaka myinshi abantu barota gukoresha amamashini akazi bahoze bakoresha amaboko yabo. Imwe mu marobo ya mbere yabaye kuri iyi si yakoreshwaga mu gisirikare yashoboraga kuzunguza amaboko no kwicara. Yakozwe na Leonardo da Vinci mu 1495. Mu 1738 Umufaransa Jacques de Vaucanson yakoze igishuhe cy'ikirobo cyitwaga Canard digérateur. Imashini z'ubwenge zatangiye kugaragara neza mu 1940. Mu ntambara ya kabiri y'isi, umunyamibare w'umwongereza Alan Turing yakoze imashini yashoboraga kumviriza amagambo yavugwaga n'ingabo z'Abadage ku rugamba. Iyi mashini bise machine de Turing bavuga ko ariyo mukurambere wa mudasobwa zacu. Igihe cyose izi mashini z'ubwenge zabaye insanganyamatsiko n'ingingo zo kwandikwaho mu bitabo ndetse no gukinwaho za filime. Filime ya mbere yavuze kuri ibi yitwaga Metropolis, yakozwe n'umunya Autriche Fritz Lang mu 1927. Mu 1977 hasohotse R2D2 ya George Lucas n'iyitwa Z6PO. Mu 1978 bwo hasohotse filime ikozwe mu bishushanyo cyangwa se dessin anime yiswe Goldorak, yagaragazaga ubushobozi bw'amarobo. Abakina izi filime bagiye banagaragaza uburyo amarobo akorwa n'abantu afite n'ubushobozi bwo kwisubirana abayakoze akabagirira nabi cyane ndetse agasa n'abarusha ubwenge. Hasohotse filime yitwa HAL 9000 mu 1968. Mu 1984 hasohotse yitwa Terminator ndetse n'iyitwa Robocop yasohotse mu 1987 ndetse na AVA, Alliance of Valiant Arms
yasohotse muri uyu mwaka wa 2015. Nyuma yo kuyanyuza mu mafilime no mu